Kristijan, eto, obratit ću se kao Kristijan, može Rozi, može, ne znam, kako god želiš, pravo ime ti ne znam. Znam ti glas sam, jedino od tebe se znam glas i naglasak. Budući da tražiš moju ispriku, iskreno, ja sam spreman ispričat se, najiskrenije, odgovoriti na sva tvoja pitanja koja ćeš mi postaviti i zatražiti oprost od svih vas koji sam vas nekad povrijedio i uvrijedio. Najiskrenije ti govorim. Zašto ti ovo govorim? Zato što sam spreman na to. Pobjedio si me, pametniji si od mene, nadmudrija si me i ne želim da povrijediš druge ljude koji bi mogao u ovom svom procesu povrijediti. Zato te, evo, obraćam ti se, kad budeš tija, možemo napraviti zajedno live na Instagramu, više ne mogu na kako se kaže, na YouTube-u, ti ga držiš tvoji. Tako da, ako želiš, ja sam tu. Ispričat ćemo se, ja tebi, ti meni ne moraš za ništa, možeš samo reći, realno, možda za Afriku, jer znam da si dobija poruke da znaš u Africi, kad se istraživa i tako neke stvari, a i ne moraš zapravo. Uglavnom, ja se tebi želim ispričati, ne tebi nego svima, kompletnim balegarima svima, želim ovo završiti, želim nastaviti snimat i još ti sam nešto reći. Ako vidiš iti jednu laž u mojim sljedećim videima, iti jednu bahatost, prepotenciju, imat ćeš taj materijal kod sebe, najvjerojatnije nećeš ga izbrisat, vrati ga. Ili pošteno? Ajde, čekam tvoj odgovor.